Ka draft electoral rules of special summary revision na Bynta ki Tylli ki Konstitwensi kata kanartiang Juwai Raliang bat kamukayau ha kabayadei bat kashitarik ukula lengkot arajar arpusau kabalong katarik ban penthama ya kitei ki Konstitwensi la penlad bat sam Shakiriu san perthai hinen kesngi da Deputy Commissioner ka West Giant Hills District uba BS Solia. Uba BS Solia uloong baka draft electoral rules of special summary revision na Bynta kitei ki Tylli ki Konstitwensi la pelad bala aipor nado ka arpunyo tarik urisau arajar arpulai hado ka kendai tarik unopra arajar arpulai hakabayadei bat kane kacing aipor udisi ula kentu ya kacing etrelang jang baro ki sengsan perthai ban pentikna ba baro ki ba labiang kerta kenyo ban pendrung yelade hak electoral rule.